saludito ahí, Camán. Decirle hola. Hola. ¡Sí se petarro, mira! ¡Ya vamos!
Listen to hear. I'm dreaming of a white Christmas. Your baby, merry and bright. Christmas
con tanta ilusión, tantos nervios, aí a primeira fila, pero temos que entregar a ver, eu quero que veña aquí un neno que se chama Darío. Onde está Darío? Darío? Estamos todos moi ben, verdad? Temos que pasar a palabra a un rei mago. A Melchor, a Gaspar ou a Baltasar? Case mellor a Melchor. A Melchor, mellor, non? Aos abuelos e abuelas, gracias ao señor alcalde, ás institucións permanentes, a nosa concejala, que traballou moi duramente para que isto fora posible e que fixera que chegáramos hoxe todos aquí. Ao mediodía un choveu un pouco, pero podemos estar aquí a tempo para estar con todos vós esta noite, gracias a Darío, que me vai... Hola, solo vos quería pedir un favor a todos os nenos e a todas as nenas. Que, por favor, non nos deixedes máis leite con galletas. A poder ser este ano, acordádevos que queremos un pouquiño de caldo que fai moito frío. Con un pouquiño de boroa. E agora voulle pasar... Boas tardes. Boas noites. Gracias a todos por estar aquí, por recibirnos outro ano máis aos Reis Magos con tanta ilusión, sobre todo a cara dos nenos. Ahora vai faltar Baltasar. Hola, buenas noches. Listo, Darío. Pues venga. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor, al Redentor.